Kurumirira kuhwa kwa njui itiganite kaunti-ini ya Tharaka Nithi, Gavana Muthomi Njuki niagiritie wenji wa muthanga icigo-ini itiganite ari ta njira imwe ya guthaitira njui ici kumana na kuhwa. Akiaria thukuru-ini wa anake Tharaka muthu wa ukungwira maria maturigiceirie, Muthomi oigite ni gukoretwo na nyanake ikoretwo ikigetha muthanga mathaa-ini ma utuku niguo gwithema na kuriha magoti. Ukiona watu wamefika wakati hata wakuwa wanabeba usiku. Nataka kurudia vile bwana DCC amesema. Lakini nataka kukuambia both national and county government tukiwa Marimandi leo tumesema hakuna biashara ya mchanga usiku tena katika Tharaka Nithi County. Hamwe na uguo Muthomi nioretie ministry ya maria maturigiceirie kaunti-ini ino itigire ni yathondeka icigo nini iria irikoragwo igitabanĩrio wenji uyu. Nimeambia waziri wangu wa environment, mchanga ndio huwa inazuia maji yetu isiende haraka katika ile evaporation. Ndio unaona mito inapotea, inabaki bila kitu. Kifika Oktoba utapata Tana Ndoa ina maji. Lazima tuangalie ile area inafaa kuwa inachimbwa mchanga na ile ingine jarikava inawachwa. Nona kuri uguo tukiniranire ni guthondeka monanio ma uthondeki wa indo mwanya mwanya ari kugacirithia taranda undu mwe na guthondeka mawira kuri mbeu njithi. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wangui, mwarĩ wa Gathogo.